Kumusta og lugaw? Siya si Teacher Jessica. Aralan tayo natan so tanol na letran A. Aya so letran A. Sa tanol na letran A, A. Galila, antaan tayo, iray bangatlan walay tanol dad umpisahan na A. Aso, A. Agaw, A. Abukado, A. Abong, A. Atis, A. Sabayan niyo A. Ulitan tayon biglaan, iray bangatlan man no umpisa at tanol na A. Aso, A. Agaw, A. Abukado, A. Abong, A. Atis, A. Biglaan tayo labat la, so umpisan tanol na kada litrato. A. 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 Natan, si kayo labat la sumandit la na umpisan tanol na kada litrato. Naabitlan amin, so umpisan tanol, na kada litrato, walay limaran bituan nyo.